Hello Uganda, hello Mbarara, Western region, everywhere you are, ladies and gentlemen. Highly welcome on ONAPEX TV. As usual, my name is Wilson Byamukama. Ladies and gentlemen, wherever you have been, from the parties, from barrio places, Buruhona, Aimubire Muri, Mwasiba Muta, Murire Muta. I'm already in the studios of ONAPEX TV with my sister here, introducing Star Girls kinda another know her soul. ONAPEX Television. This is your time to go to your YouTube channel, or typing ONAPEX Television, or subscribing, or liking, or sharing, posts ziti tuba turiho kuretera Orugambo ra week na mwe nkerizoba twatandikana magure mahango mnonga niza kubana ingibagabisi aho ombiro bomisha konkani enda kwizya mugenzi wanje aba Sherry Red Wine no bakuteka maka sente na naba Elgon Films no enda kukwata mukoro gwembaga no enda kukwata kwanjura no enda kukwata birthdays okubatiza iwe guy ekinshirikiriya hanu ya Elgon Films ninga shuno enda ku recording ebyeshongoro enda kwega kutere ndanga ichira banu ya ba Elgon Studios babasa kubana bakuyamba. That was great. Twargayokwe weekend ebetorobi eberume bintu bingi ebukunyizya ebukusesya whereby mukuru kasiriye gwanga himself the general arjirenyu moka turaryo mushija ariko yeta kibangamba akweta fast son kandi go fast son ntumumanya kinerugaba. So this man came out over kweta is extra large behave cool mukuru wa music ebistini saine binji nambe mwe naita nambe mwe nkanyuni makamino nyimambo boy nabantu bona ba David Rutaro kunkana wena jangu nambe mwe, which is okay. You okay to brand yourself the way you want. Arjereyo yagamba binji yaza post yandika jatu mukuru general kasiriye gwanga dikira okunda bya mamisho no kugamba ebyo bita byabagambira nyuma ya kasiriye gwanga karje jatu ombesho ngozibona ni manyaka million ayatire wale varu nebindi because this music trended yabyo shongoro muri Swahili na hani yagaraka jatu ni manyoba kweta his excellence the ghetto president the radiator over kweta Bob Wine chinda chikozere kube munonga omwami oliyo wamanya oba kweta his extra large chamunyizi ayenda nko kubaruka konkene wabatine chakora omushaya garaka mtaye Orugambo atinza kwata kabundu kanje nkatosa irensa kutero murenji ebugambe beta shemize konka bitaka jire hare King Sahar jiro yashemererwa kwebugambe be yabsharinga bagura futo mutujuna abantu bajango wow thank you kasiriye gwanga kutuyamba omushija be yatuberira amaziki. This is the same man ayarjire akagira to Western Uganda tutine omweshongozi, but for now we are very happy kasiriye gwanga, keep it up. Thank you for the work you did abajizwa bebe cool. We are just chatting for just but yo nebebe inde biro ko byo kumanya amahura ganda garho hariho mishchoti kumubano mumanyiwe Wilson bamweta azawi no mumanya nature azawi no mweshongozi abenayishongora bandi so hati yabamusayinjire omu Swans Avenue naza kubana akora na ba Winning Waji na ba Finka atahira mbaida wenda projects itano emwe yinkumanya ho budgeta low fit endijo budgeta Queen Mino. I want to be your mommy yo, I want to be your Queen Mino. Kesho ngono kashemeza mnonga by the way bire so excited mnonga kurango azawi abire signed Swans Avenue so hati ntukuma tumureba terevu. Wow, that's very powerful. Agona mahurre maronja gakurgokwe amahurra ganda gotine kweba today bituneri zoba King Saha ine concert na noha na mchara amuza freedom stay na bebugambo byabiri binji orutaro rwabo rwimukire munonga remano rebebere byagwira kanga kwetisi zo mushijo bo barkweta kuri 7 zikawesa ibigambo byaba binja gataho abo kamba rgoti nkwenda basibo munonga nguko kumanya ebye tawuni okubo kutambura nubu kugendo misho akaruru nako kabira karuru na nongo mu district ya Mbarro mukaba okwerega ibere byawire byo noreba kikabyatabukana bono baselebrity akwa bese imbere nabashaba manu bo tabayire kitinsa nabamenko kora zamani bagambe bugambo binji bayerega bayeregura harimo bafa bararimwe harimo barasinge papa wabo nyina hindi takare to buzubu bakambinga ebyense nebyense muganda wange tebyene kora tebyene waroka akaidi kenzo akasi yakezo tebyene mazamu tebikwe mazamu tina hindi ahindi ni maragamba bonargaha
so ebintu ebigenzere byawe babantu bayebuza abwenki ekikwagarira butetisiza kuri Sevens niki abwenki atakumwetisiza arigire yagaraka yakigamba arigire yakigamba to mukazo gwarige yanyetisize wadese bunyarigire yayetisa omuwiko mu kigambo cyo kibekire serious omushiro gwabenera bamwetisize. So ladies and gentlemen, wakora kubumutaye wo mudot I'm sorry is a word ekigambo kigumire nkawa kigambira omuntu nakulinga nibi habinde byo kumanya okwe omunsi yitu eyaba aba big town music atine mweshongozo omwe bamweta Wanda abasize ku dropping echeshongoro nbacheta jango kajango, so it's dropped tuza kubantu kireba buterevu YouTube buramuhona. He's doing very good. Ba producer mweta Prosper Sky abasize kugayo yagambye siyo na tombata binda korire music Black and Wanda is the best. Wow, echo nichirunjo kukigamba abantu bakakireba agarukufokwe owanyu agarukufanka ina handi omutawo of course put it on the light ni nyenda kumanye bukufoko omutawuni na nebirukufoma rurembo rwambarara mpereze kukimanya munonga ayi mukamara hangata tito muguru tinko bukweza joko kota fayo iwe ebi nimanyisa byo bukura bahansa screen nanyo nyenda gambe kimwana bobore kiri kuzareta kigamba Afande Johnson omu weekend na munonge turugire mabe na garage ro mu rurembo rwambarara no manya ine concert nugo yakweshongwe arabaza na nibugambe bindi munonge byeshongoro no manya abakwinire concert kanda jine nebro bingaye nabro na kimwe byo kwa kashatu mbwenu abira ryo muri mbarara nageza gukora icyo ruko basika cyona ayi mukamara hanga Yesu Kristo mukama tatito imbabazi nyingi byatambura bityo yagira ate kintu kisemeye kuba kiri kityo ya confirming town abebe ino Orugambo rwe rumungo ipapura bya ID Kenzo biswekere byoha ebya Afande Johnson ko bisobe tukiriyo muri yebyo hagetera yo mukazo mbona wine concert kure ruguru ya kizimbe na what art poster zanje bakozere kuba munonga kuzuba yortaro dero no rwambara ko mjenzi wanje na ngenda kwisia so mbwenu ebinchinte cyo kigenze nangwa cyari takavuyo for a meanwhile kigende cyari ta confusion, but no one is against anyone. This is business mtunana arange bintu byengu na wajirata afuna abantu konko muri mbara tuzakoti ne mukonsati nyamwingi ziri munkisha to ariyo Afande Johnson ariyo best emere so nore bintu tugaruka nakayebwa ku subscribing channel yetu YouTube na ishiku likinga Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp hamwe na Twitter ninga shotere na beze zikuraba screen yawe obase kugamba ho na Apex Television ninga shi noenda ku marketinga business yawe noenda kujipromotinga jetere aba Apex Television baza kubandi bakuyamba kurungi mnonga kandi kwenda kushutinga omukoro gwa ogwembaga okwanjura okubatiza okuhinjira giveaway introduction nkebe byona noza kuba no bicira Royal Complex room number 15 and 16 babasa kuba bakuyamba. Let us go for a simple commercial break and we shall be back.